پشتی او بو یرنگ لباجار عمودی بو و کارین آسایش یپگی گوسه چالاکوان بنچاف کرن ویا 12 خورتن جی باجار عمودی کتنه گراوا برچبونه بو خاطر پیشگرتی اوان گرتی ابکن جبرگو گوتن جوار هاتیه گو هرسی چالاکوان جی کتنه گراوا برچبونه جگاوا گه هاتنه گرتن لفيدا الكوني جرافا برشيبوني ام مخاقشها دس برشيبوني كريج بوفان كسيك هاتن قرتن جاليه اسايشي نافندي اك هاتن قرتن از وك ناشطكي دما في مروفانده از مؤمن بفي فكره افاق هفالي ما قشا قوتن امي دس برشيبوني بكن کارای هات بگرا می بچونی گم درخواست پشتی گرتنا هزن اسایش پارتیا پیدی گوهاتن سه خورت می چالکوان گرتن برنگ کی هوانی برنگ کی نه حضاری نه اخلاقی درباسی بازار بون سبا زوم رام چای خو بکری گروپن چکدار بازار مدد قران بازار مدن مرت عملت کم رنگ کی وقنو ام نخدی بازارن او خدی بازارن کا هویته کا تکیه تشکته او ام خدی بازارن او هات نامه و پشتی وی کاری تمام کردن کاری خود دویاوی ده سه خورده می چالکوان گرتن و برم تهمن وجهان جوار تهمن يعني چه کسی عمود تجيب بس يقول افورت انا اول وانا واشتغل وبنا وقت تجار مخدرات وحشيش وتشتغلي ولو اشتغلي انا رفضك تماما ودو تجي تناقضك جاكت توجيهتهم ده هذا انا دو بير جا تصريح نهدر كتينا انا انسان تعامل بجدر فردك انه بالدوله جهات ديجي كردان ثقافات وچاندك غريب درباس ناف ملتي متكن او چالکوان جیانا خیر و جانه د قدیم لسر کولان او دبن وی کنیدا بی خوارنی و بردوام د خو پشندانه ده استرانه لسر ازادیه وقالك جوالاتي وسياسيين باجر سردان عددن وان خورتان ويا بيجيش كي باجار عمود يجي سردان دانا وان خورتان جبو خاطر يرو شواني تندرستي ماتني دكتور عمودي ماتني بطة من سر شبابها انه وضع ايواني صحي ودنيا قرمي قال لك عم سنت شفاف يعني ولو بنو حالات تشفاف جماعه شيبين دفي يعني مكارك جوان بكر دفي بشكلك دوري ام على طول بين الوان بنار يعني انا وضع ايواني صحي بحاله تدهور هره لجالك وانا قلتنا خدتن بيجن امي بردوا بند جرافا خدا تاغو حوالي ما آزاد ببن باجار عمودي رابين شريف كنالا آرك